Kalpasan ti Manu nga tawon nga naglabas ket finally nabisitak ni Tatang Mi tatta nga piyesta ti Minatay. Syempre kadwak dagitoy nagpoporma nga kakabsat ko nga inura. Mano ti tao nga naabutan mi ti sementeryon tanay alas 3 mot gamin ti malumen. Naglay nga talaga ti panunot ti Marites nga basit niya. Amo na gamin nga kami nga nagtugot ti kandila. So makita nyo inarami na nga tindahan ti sementeryon. Naglakon ti kandilan ket ay na nagdakkel ti patong na si kayo. Hasta nga talaga nung mauutak ka. Contestant number 1, Marites number 4, dandadan! Imbaglakit din na komedyante dagiti kakabsat ko nga inura. Adik gamin kaya tagsangit kakabsat ko nga inurat. Tani makabannog tagsangit. Kasi tinako-nakon kakabsat ko nga inurat at talang maninin nga adanak dito'y Pilipinas ka na ira na nga piyesta natay. So nga tattalang nga piyesta min natay nga nasarong karak ni Tatang Mi. Iso nga bumawi-bawi tay tatta kakabsat ko nga inura. Pero warta taday ti kabsat yung ti powers na nga agparot ti ruot. Day to'y pay kabsat yung nga inurat. Ti kung kunayo ay nalaing day ta nalaing nga agparot ti ruot. Day ta kaya na amami. Nay nakat dooray pa yung manakapodpudot di ta. Kakaasimot day ti balay ni Tatang Mini. Nabaybayan talaga nga tinubuan tinagado nga ruot. Ngam sa bagay halang ba't nga iso na tapati mo day ti karoba na ni masalumot nga rinuot. Inan-anusan mi garod nga dinalusanan kakabsat ko nga inurat. At talang tahan nga napinturaan. Ta idi pay kumakalman mi nga mapanipinturaan nga matamot agkar-arbis, ma-wash out no ka, talang manin nga imbukirad na ti init nan. Pintaan mi kumangang baka madamdama kat agtudo maninan ka ay na, sayang lang kakabsat ko nga inurat, kinsayang lang ti banbanog. So anto no maminsan ton. 2 years ako gamin kakabsat ko nga inurat, pinintaak na ito, isakbay na ka nagsubdi dyan Malaysia, nga ay na wash out mo tani, nagtudo. Pinagtutudo, ini tayo tabulan ni February. Nagijay, nagikakabsat tayo nga inurat, di dakat itumulong, tanay nagpudot ka no, maperdi ka no, dagiti mala porselana nga kutis da. Kin adanak kanumot gamin nga nagagit. Dagiti friendship ko dita pagbigyan da kata. Habang gari agdaldalos nakakabsat ko nga inurat ka ni nakitak na dati bakan tayo dito ni so katamtamagan na iti kakabsat nga inurat no asin ti mayat nga agpa-reserve dito ini tano managhana nun. Nakakita na ti paribalang kahit ko nga iprank ni Marites. Kunwari alak tagito tayo bakayawit ko talaw ti balatong na. Pero hindi ti busbusor na kanya kon. Ito na gaminan na. Namati nga talaga ni Marites ka talaga nga iawit ko nang iti pareya nga lalaag. Ay, kat lalo ngayon sa sadya, kuston ko na anok, kayo basitang kanya na laukak ti malatong. Ay, finally, malmalpasan kakabsat ko nga inurat ni, nadalusin. Kailangan lang nga talaga nga mapinturaan. So, biya namin tulatan, sakton to no birthday na, taas itang birthday natin November 25. Sapay lang ko matanto man, maira na nga tututun. Ay, apo, grabe talaga tipudot na ni, ngaglang-ut, amin nga ngaglang-utan. After nga rin nga nadalusanan kakabsat ko inurat ni, agsinda tayo ti kandilan ta, ipag-pray tayo mo't ni Tatang Mi. Sapay lang ko mata, naragsak na tadyayan nakin nga, sapay lang ko mata, taribayan na kami, lalo ni Inang Mi. Ay, basta love the ka, kin miss na kan Tatang Mi.